le tuna chuan hei cryptocurrency lampang thil engemawni pi network kalau soifia anga tila o soifia hantia ham atan tir tanga main ve kania chuwang chuanin ka experience tlang puite kan soive zoi zoi anga chuan priscilla imaina mingana main lova downline kan ti mai ta i referral code kan ke mani code manga main ve ho kha mi som ni pani hi kana yam chuanin chung zinga chuanin mi pathum bel chi active an oma tuna tak hi chuan pakhat chein kan nu chein a main ta a ti chuanin engpo lo ni sela hei hi ni khata vamain zau kha ni ta ni ni khat dagar som ni pali dana helaya hring hi va me zau khan me lo ka ha chun dagar som ni pali dana notification inonanga dagar som ni pali dana khan notification indonga man le toro le te valu tanga maina tur chu lo biak ko thil dang khoi thailo va maina nga chu dagar som ni pali dana vati ja khani atu hian jang sanga somsari hi main ve to hi kumli ve ka main to ni ti chuan engpo ni sela tuna hianin pi network hi enge hlutna te kan enanga tuna a browser kan lut photanga engpo ni sela private browser kan lut photanga tuna chuan free mining lani thoma se KYC hi complete har mm KYC complete hi ala har em wang hianin chuan wallet kan lutang wallet chuan hei ta hianin enter password hi word som ni pali oma chumi chu chutvek pai omani lawa chuan fingerprint ka hmang maya chuan hemi chung hianin lot chung hianin among we dawa chuan tuna hei mainnet le pai testnet hi omta ni testnet a hian cheng zavel dong sanga ta chuan hei amhan dan te inthon dan te pa inthon dan te kha omanga chuanin mainnet ta lutila mainnet ta hian tuna hianin available balance a hian 0.01% 0.01 ran che pai che khanei ta ni chuanin ta hian history pai history omta a chuan hei helai hianin migration ti omta migration an lutanga hei hi om je chu sani somni panga sani somni panga jun som pasari khian an lockdown che a chumi chu sangkhat zaruk hei an je hi mo helai hi tami hi sangkhat zaruk somli pare 0.65 fi engmoni zatin aron pung bokanga chuan available balance man thaya om to don ta ni om je chon hi migration a hianin kum thuma tang ka da ta ni thlaru ko oma kum kha to oma kum ni kum thum ha om ta chuan ka jong kum thum a interest tam bera ka da na kum jun thla rang jun som pasari atang chuanin ka pai te ka mang thei to don ta ni chuanin engpo ni sela chu tiang chu kan ni chuanin tuna hem pai value hi enila pi value google akan unlock ang pi network value today hianin enge adin hun tuna hianin mai ni somni panni hian pi value hi dollar somli panni 0.10 ani tani trading value zong chu dollar nuai ni singli sangkwa zali somli panga 0.53 ani ta chu trading value ni tuna India poisa hian hlutna chu cheng zathum
cheng sang thum zanga sompanga le pois thum som riat pathum anita a chuanin heng hi ending nge pai hi kan hralang ti te ya in lo boy le mai theya heta hianin kan kalanga in lam that HTXT le binds ti hianin a thei binds a hian thei lo nga ria tuna hian an ama kha chu a thei thina azor the trade thei thina tuna chuanin an canceling a ria STX hi a hian lut ta illa heng hi application chu lawa hianin download vek theida apps Play Store atang khan download thei vek ta chuan heng te hi security sang ve ma han lu don pon midang an lo lut ve thei ti la oma achan chu kan network ne o thil soi ka thiam lo me lo thiam lo kola ante ka soyang kan trading thil ani to wangin min kan phone ten lo khoi palan an du dan lo jing le tang ti kha lo om ve ta ni tu hian hei bitcoin te oma hemi huge hian tuna chuan market samber chu bitcoin ta network hetiang cryptocurrency a chuan ti hi tamai them lo thiam hram thil ka ti than lo wang hian kala expert lowa bitcoin achung ber hin muanga bitcoin a hian tu a hian bitcoin pakhat man hi dollar sing sari somnga pakwa 0.91 ani ta ni lu vet khop ma voinan trade na hi enjoy enge value trading hi hei acha ta hin mu vekanga atlan hiam ve zo boka ela hian daran zat vela hian nge thlak niam o ei hi thlak niam hun lai vel lai takania ma he to chon he sang le dora he ta hian tiang hi ni ta trading hey 15 minute ago ya 1 hour ago en leila hey chu ding sun sal tuk lo ta ni bitcoin hi asang lama pan me ka to bitcoin market hi asang value sang me ka tuan tuna ka englo na a app sapo hi hei XTXT om hi hei po hian value nei vek ta ni om zia chun hemi app sa hi trade thei veka da cho mi pui dan da cho ani chu a sera kha chuan kan en turber pai kha kan en don ta ni entina hei eta favorite ta hian ke chuan in pai te bitcoin te ETH te ka da ta chuan hot om ta chena sa tun hai te hai chena sa chuan new mo thil thar ho ateng ho te kha om ve le hay om phai zel en jiang son atlan hiam te sang te en da ka som ni palia avelu sang zol big te your favorite hian pai hi chung bera om ta tuna hen dollar som li pani ni ta ni hay tikhanin ma se tu eng ma trading le eng lo vel hi kat lat ti lawa achan chu ko wallet kala mang thei lo ni na kum jun ma chu ka mang thei don lo tuna value hi dollar somli pani velin tuna hianin shal thei mek ani ta chuan tikhanin US dollar convert te na ya eng ma a value she theina chu hemi hi ni mai ta tu hian hi 4 hours ago 1 hours ago hian tinge voina suk dan mo hela hian sang dollar somli pathumin sang fal asam falai berin dollar somli pathumani suna sa veang rang via wa 1 days ago enila stable via hela vela chon 1 week sa stable lutok a price ma tang somli ti te li ni linga ti vela as omdo ngar ta ni pai value chuanin a hlut na chu kan thu thei da tur chuan pai main a that ve na lai chu tuna khanin nakuma ka man thei tur zat ni lovin pai browser han lut le lok ta ila
sanga le somsari kha balance mind cho to ang khan oma chung zinga chuanin sang khat zaruk le thlem kha nge margeta ka da thei dan ta ni a fix anga ka da thei ti mai te sang kha zaruk somli paret kha ke ma mind cho ve leo kha ni ta chon abak zong kha chu min puina te midai min lo main pui ve wanga pung ve te khan ta chonin entia sang kha zaruk somli pareta sanga le ti kha magamena chonin sang sang ni le zali ang bor vel on dona sang ni zali ang bor vel chu sang ni zali ang bor vel chu entia ka soyang o sang ni zali ang bor vel chu midang min lo midang ne na kan mai na changa pung hati ro mi o khatiang kha alo ni ta ni chuanin midang chung zong avai ka nei theinan tur chuan nei thei tur chuanin ka code manga install main ve ho khan an KYC upload ve khuna an complete ve khuna an upload ang complete ve khuna balance aron lut ve le thi do ne chuan tu hen sang kha zaruk somli pariat nei chiang ka nei chiang bal ta apun na tur za te ha engma kala hello ta khami ro po value chu ta sang kha zaruk somli pariat into dollar somli le panhi ni ta ni voina lut na chu dollar sing ruk sang ko zan hi som paruk ang be kalo nei ta a chu India paisa in convert le ta ila India paisa convert pongai lo India paisa khan dollar tuna ka nei zong kha sang kha zaruk somli pariat into US dollar khan India paisa khanin sangthum zanga som panga anta ni sangthum zanga som panga no somnga pasari bor vel ang chu a value ni ta tuna hemi a balance hemi balance ka nei lai zong poi chon nakum June thlai hola chon engmon zat na pung do na chu mai pia lama heta hianin transferable mo transfer thei lai sangkhat zathum za somthum paruk hi ambel le bonga he margei ta ka da hi fix ka da zat khani ta hi chon tuna fix ka da nuwa za somthum paruk hi ka main chole ta chuanin an verify an ti hi hi chu heng ho sanga helaya sanga somsari ka balance omto ka main chho to ang kha midang ne na kanin share kanin main puiton wanga kan tho cho khani ta ni hemi hi ang KYC upload huna an upload an complete ve khuna balance alut ve kanga kamang thei ve kang chuan chung zong te a hlut dan tur value san dan tur chu a hun lai sang hi paret khanin bitcoin te hi lonson ni tana chuan a hlut na ha om lo ta ni a hlut na om lo top ni len hlut na chu nei ama se a hlut na ni me wa khan min nga man ngai lo ma sa to chu value khi dan to chuanin kumli chung ka lo mai ve sham na kha ara hi chu achok don tho a hlut na nei lo topin om do lo om thei lo om thei hlut na nei lo thei lo ni ti la dik berang chu zong chu ni sela he minute som pali ani ta en pe point om chi lo nga poni sela thank you very nice.